Amen, bantwana bezithunywa. Welcome back to my channel. I hope ukuthi ni-right, niyaphila. I hope ukuthi nibambelele emkhulekweni. I hope ukuthi ani-give up kubizo lwenu. Noma kunganyuka noma kungehlela, siyabambelela kuNkulunkulu. Siyakholelwa kubizo lolo esinalo. Siyakholelwa kwabantu abathiphe lo bizo lolo esinalo. I hope ukuthi all is well empilweni zenu. I hope ukuthi kuyakhanya. I hope ukuthi ama-challenges awayenzi ukuthi nifile ukuthi hhayi manje yabona manje sengikhathele sengifuna ukuzibulala. Khuleka mntana sekhaya. Namhlanje sizokhuluma ngezimpawu ezibonisayo ukuthi isithunywa sakho noma idlozi lakho liyakhuluma nawe. Excuse. Cause sometimes like you would feel ukuthi hayi mina kuthulekile in because you expect ukuthi isithunywa sakho noma idlozi lakho bakhulume endlebeni. Uzwe nje a-clear message endlebeni. Asifani singabantu. Ziningi indlela abakhuluma nathi ngazo. So kumele ukuthi wena ufind out ukuthi wena ba-communicate kanjani nawe and then ulalele. And then that's how you will grow ngokuthi mawulalela uyenza lokho abakuvezela kona. And then uzokhula-ke ekutheni uzwe umoya mawukhuluma nawe. Izimpawu lezo-ke uzoba namaphupho. Amaphupho lawo okhuluma nawe, kukhulunywa nawe, kundluliswa i-message kuwe via lawo maphupho lawo. Mhlambe khona something abafuna ukuthi uyenze, maybe ukuthi uyokhuleka emanzini or uyehlane or uye entabeni or khona isambatho abasifunayo. Noma khona ama-candles abafuna ukuthi uwasebenzise. Bangawundlulisa umlayezo ngamaphupho. Amaphupho nawo kusuke kuyimpawu evezayo ukuthi baya-communicate nawe noma ziya-communicate nawe izithunywa zakho. So kubalulekile ukuthi ube umuntu uphuphe like ungavele nje ukhohle ekuseni kuvaleke konke. Wena awusakhumbuli, wena awazi, wena awunaki. Kanti iyo enye yendlela abaveza ngazo imilayezo kuwe. Iyo enye yendlela ekukhulunywa nawe ngayo. So kumele ukuthi unake ukuthi uwumuntu ophuphayo, umuntu olalelayo uma bakuvezela. Abanye baba nama-visions. Ama-visions mhlawumbe usahleli and then bese uyaboniswa through your third eye. Noma kube sithongwana lesi sokuthi hhayi ithi ngithi kancane umangane nje ukuthi awubuthongo bani lobo. Kanti mawubeka inhloko nje bandlulise leyo message leyo. Ibe ngathi mawuyithola ngathi ithatha isikhathi eside mara mawuthi uyavuka from leyo vision leyo mawuthi hayi bo isikhathinyana esincane so sengithola umlayezo ongaka. Yabona? Basuke ba-communicate nawe. And then baya-communicate nawe through imicabango, through ama-intuition. Uyezwa ungaba ngathi like khona umuntu okhuluma nawe engcondweni uzitshele ukuthi hhayi mina shuthi ngiyagula. Why ngikhuluma ngi-one ngiyakhuluma ngiyaziphendula. Kanjani? Kusuke kungasuwe. Usuke vele khona okhuluma nawe kusuke kuwumoya okhuluma nawe, usuke kuyidlozi elikhuluma nawe. So kumele ukuthi ukhe ubuze ama-questions. Mhlambe khona into ongayi-understand. Uzobona ukuthi uzophenduleka kuleyo nto leyo ongayi-understand. While kunaleyo micabango leyo. Wena uzitshele ukuthi hayi sengiyahlanya manje sengiyakhuluma ngiyaziphendula kanjani. Kumele ukuthi ujwayele ukuthi ulalele loyo mcabango loyo ubalulekile. Kusuke kukhona i-message abakunikeza yona. So nawe sebenzise leso sikhathi sokuthi ubuze loko okungakuqondi. Mhlambe ustakile kumele ubuze nje ukuthi manje ngiyenze njani ngoba dala ngizama. Uzoze ube ngathi uyaziphendula kanti uyaphendula. Yabona? So the more ulalela mawutshelwa ngamaphupho ngako konke lokho ngikubalile and then uyenza. That's how you will grow ku-journey yakho. Yabona? Bazobona ukuthi umntana wethu uyalalela. Asimdluliseleni i-message makakhule-ke asuke from ukubeni umntwana omncane okhasayo ukhule nawe. Nini nizobona sewugijima. Uzokwazi ukulalela kahle umoya. Yabona? And then
udinga ukuwulalela umoya wakho uma ukhuluma nawe. Kubalulekile ukuthi silalele. So asithi mhlambe bakuvezele ngephupho and then uma uvuka ekuseni kumele ukhombise phela ukuthi uwutholile loyo mlayezo. Ungavele uthule nje kuphela. Kumele ukhulume, kumele ukuthi uphahle or kumele ukuthi ukhuleke. Yabo, ubonge ukuthi ngiyabonga umlayezo loyo eningithumele wona. If mhlambe yinto edinga imali awunamali uyasho ukuthi imali yaloko okuthile angikakabi nayo lokho eningibonise kona. So ngizokubhala phansi or sengikubhalile ngizothi uma senginayo bese ngiyakwenza. Ngicela ukuthi ningivuleleni izindlela zami zibe zinhle zibe mhlophe. Ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho eningivezela khona. That's how-ke bazojabula ukuthi umntwana wethu masimthuma uyalalela. Yebo, imali siyivalile mhlawumbe or bayivalile izitha or ini eniyivalile empilweni yakho or awukafiki kuleso stage leso. Then bazo-understand-a, hhayi ukuthi nje wena uya-ignore. Uma uvuka ekuseni nje uya-ignore from lokho ovezela khona. And then izindlela ezinye eziziveza ngazo kuwe izithunywa noma amadlozi oziveza uzobona kanjani ukuthi hhayi manje yabona kukhona okhona. Uzothi uma ukhuleka bese uba nelo umzimba wakho uya-vibrate, yabona? Hhayi ukuthi wonke umuntu ngesikhathi esi-one, hhayi ukuthi njalo but ezinye zezinto ongaba nazo or mhlambe ezingayenzeka kuwe. Uthi uma ukhuleka uzwe umzimba wakho u-vibrate-a noma ngithi ukudikizela komzimba, yabona? Then that's how ubona ukuthi yabona manje ingelosi yami iyasho. Uqhubeke uma ngabe ukhuleka, khuleka ngamandla ungastophi. Ungathukwa ukuthi hhayi manje yini nga-vibrate-a mhlawumbe u-vibrate-a isisu. Yini manje kwenzakalani? So uyathuka uyayeka. Qhubeka lapho, uyabona? Siphakeme manje. Chubeka. Unga-give up, ungasabi. Eyi akufuneki igwala la kule jeni leli esilihambayo. And then abanye balunywa izindlebe zidume indlebe mhlawumbe kukhala ama-sound. Mhlawumbe kukhale ngathi i-radio, yabona i-radio engangenanga kahle ku-certain stage leso ofuna ukuthi uyifake kuze bethi ithi or kukhala amanzi or ini. Indlela ebabonisa ukuthi siyakhuluma nawe. Wena wuwe usuke ungabezwa, yabo? So kumele ukuthi u-acknowledge uma uzwa lawo ma-sounds lawo. Noma ubone umzimba wakho uyenza singa-ignore. Akumelanga ukuthi u-ignore ukuthi hhayi indlebe zami sengikhathele zihlala ziyenza kanjani. Kumele ubuze ukuthi or ucele ukuthi ngiyezwa ukuthi khona inkulumo ekhona kodwa ngizocela ukuthi ningicacisele. Noma nikhulume ngelimi engili-understand-ayo ngoba leli lama-sounds angilizwa ngiyacela. Yabona? Babone ukuthi okay uya-acknowledge-a and then u-aware ukuthi sikhona around. Then bese uzokhula kanjalo-ke. And then ukuzamula okuningi. Ubathe bathi uyazamula. Ngesinye isikhathi uthole ukuthi mhlambe uma ukhuleka uyazamula. Unothise, kumele unothise ukuthi uma ngiyenzani kuba kanjani. Mhlawumbe uma ukhuleka uyazamula. Mhlawumbe uhleli nje uzamula. Kusuke khona lokho kunenkulumo ekhona just ukuthi wena awukakafiki kuleso simo ukuthi ulalele umoya ukuthi uthini kuwe. So abanedlozi abanye bayabhodla. Suke likhuluma idlozi lapho-ke. Suke kunaloyo mlayezo loyo okhona. And then uzwe ngathi kukhona umoya. Mhlawumbe userumini bowugodola. Uzwe ngathi kukhona umoya oshisayo manje. Mawuthi uvula ifastera uvula iminyango. Hawu wena uwe lo esoyagodola like ube nama-chills. Yabona kuvezela ukuthi hhayi manje sekukhona ukhona unawe lapho. And then ngoba manje wena uyagodola uyasha. Yabona? Suke kuveza. Mhlambe ngesinye isikhathi uzilelele mhlawumbe kuyabanda i-winter. Uzwe iy'nyawo zakho wena ziyabila nako-ke. Sowukhipha iy'nyawo zakho lapha ngaphandle. I-sign or uzwe ngathi khona into ekuhambayo la emqolo. I-sign leyo. Hhayi ukuthi nje kuyazenzakalela njengoba kwenze njani. Kusuke nje kukukhombisa ukuthi khona okhona-ke manje. Yabona? Khona oza nemlayezo manje. Angikho eyi-one. Yabo? Angikho eyi-one la. Mhlawumbe uyakhuleka then uzobona amakhandlela ayakhuluma nawe. Ubone mhlawumbe liyadansa ikhandlela. Hayi bo, uma ngikhuleka la ngithi mhlawumbe ngiyathula khona nali ikhandlela lenza kanje.
suke zikhuluma izithunywa nawe, yabo.